الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم كبيتي كومه أنغون لازم وامي مهم درس تو ترين مي ستارة وانا درس هلونو ميغا كوريغا فيلاولو غاوس واك دكمون ديي آخرت دوان إمام وما غولي غوتون اغوتون قيامتوگه خودي علامتك ادي قيامتوگه بودتي علامت ميدي درس کا واني ننستيفا ميدو آخرتن إمام ومغه واهت اوترين එම වර්තමාන සමති බේපුණා හඳාන් කොට දෙම් බේනුමනි ආඛිරත් දුවහ ඊමාම් වමකි ඒ ඊමාන් කමුගේ රුකුන් තවතරෙන් හිමනේ වර මුහිම් රුකුනක ඊමාන් කමුගේ රුකුන් ත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි උම්මත බයන් කොට දෙපා එකදෙෆන් හදීස් කුරානේ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان كما كي أي الله إمام وما ملائكة كلام ملائكتنا إمام وما فتك إله بابا لبي فتك إمام وما إله رسولنا إمام وما أدي آخر دوان إمام وما يوم منبران وبا منبران إمام وما آخرت دوهان ایمان نوا میاں کو ونی بڑو مغفرت دمے گمتیگا کیرت قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالی انگونی ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر اللہ اکلانگ ملائکتنا اے الہ باوال بفتکا اے الہ کا رسول بیکدن کاف ادی آخرت دوہ کافر وامیاں آئی فقد ضل ضلالا بعیدا බොඩුවගෙන් බා මගුෆුර දුමකුන් එමියා වනේ මගුෆුර දිෆේ එහෙම්බීම ආඛිරත් දුවන් ඊමාම් මකි ඊමාන් කමුගේ රුකුන් දවතරෙන් හිමනේ අදේ රුකුණන් ඊමාන් නුවා කමුගා වානම ඊමාන් කන් එවස් මියගේ සහ නුවා වර මුහිම් රුකුනේ ආඛිරත් දුවන් ඊමාන් වා මීහුන්න මං අල්ලාහ් වනේ මදා වහී කුරවෆ කිරිත් කුරාන් ගේ ඉදා වහී කුරානේ ඉන්නල් ඉන්සානා ඛුලික හලුවා इंसान खल्गु कुरबुनी केत्तरिकं कुड मीहेगे गोतुगा केत्तरिमा उंदगु अदि केत्तरिकं मधु नोत केत्तरिकं कुड मीहेगे गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान खल्गु कुरबा दम वही कुरान वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ इदा मस्सहु शरु जज़ुअन एनाया दाती उंदगु नुबाकमे बिहि जनम एना केत्तरिकमे नूरे वैदा मस्सहुल खैरु मनुआ अदि हेयोकमे एना लिविज्जकम गवानवा एना दहिवे मुब्बारु एकं एना अल्लाहमग हेद कुरुमा एना मनावे गने इल्लल मुसल्लिन नमादु कुरा मियुं फियवे हेम्मिमा इंसानागे मिहुरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना उफेद्दुमग लव्वाफा मिवा सिफता एना गुरी हियोकमेक्कमुगा मिवनी एना कि अल्लाह ईमावे नमाज कायम कुरा मेकम गवाना केत्तरिकमुगे सिफा एना मिलिबेनी नमाज नलोन में नहीं गाता कोंगे नमाज केत्तरिकम वागे वेरिकम होदुमा तिमागे ए दिरियुलुगा कुरिमते हुरिहा कमेक गावेस ए केत्तरिकमुन्ना नमाज गेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला वागे वेरि वडगन्नवनी हम इल्लल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम दाइमुन එබෑමි හුන්නකි නමාදු ගා දෙමිතිබේ නමාදු කායිම් කුරාමි හුන්න එහෙම්වීම එකල අවසරයගෙනගෙන් කෙම්මදු එෆාවා আদি නුබෑකම ජෙහිජනම බොඩුකම ජෙහිජනම කෙත්තෙරි නුවේ আদি නියමත දෙවැෆිනම දහිමා මීහුන් ගතරේග නුහිමනේ බයකි නමාදු කායිම් කුරා නමාදු ගා දෙමිතිබේ මීහුන් වල්ලදීන ෆී අම්වාලිහිම් හක්කුම් මාලූම් එෆද මීහුන්ගේ මුදලුගා කණ්ඩලිෆවා මින්වරෙව්වේ ලිස්සායිලි වල් මහරුම් නිකමෙතින්න අදි ලතිහාදුගා වෙගේ මීසොන්ගේ කාර්ය කමු කියන් දා මීහුන්නා එබෑ මීහුන්ගේ මුදලුන් හේදගොන් වල මීහුන්ගේ මීහුන්නකි والذين
يصدقون بيوم الدين أبامي هناك يوم الدين نوت آخر الدعاء إيمان بآخر الدعاء استدوك قبول كرامي هم آخر الدعاء إيمان ومك مسيفا موسمان تالا متاعك ذكر كربا فهم إيجا وارم ماتيري فيدالتا كليبيجن بعد إنسانا كيباغا يهور وردوم كسيفا إنسانا كيباغا كيمدوم كسيفا إنسانا كيباغا ميرا إنا دهيوتي كما يكوغا مدن الله دب مدن هيدا كرم كسيف هيدا نكو دهيوتي وم كسيفا ميكان كمونا سلام كودني آخرة إيمان ب نماذ قائم كرا مية كموغا إنا وامو हमें पता है नरकवंत वेरिंग सिफा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्त कुरान का वही कुरबा आयतो गास्वनी अनिल मुजरिमुन ना बेदुगा सवाल करवे हिंदू एमियो ना सवाल करे मा सलककुम फी सकर यबामियो सकर की नरका के नंत उतरे नवे यबामियो नरके दिए की बेगें है कोंग आमले कोगें है यबामियो नरकवंत रिंग मुगाबी قالوا لم نكن من المصلين तिमन में न की नमादु कुरा बेकम गानुआती එහෙම නරකවන්ත වෙරින්නම් එමිහුන්ගේ حالත වෙංග ආදී දුවහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නියමත් දෙවි මිහුන් එබෑ මිහුන් නාමදුක සවල් කුරාන කදේ නරකේ වෙද්දි කොංකම් කමේ කොග්ගෙන් එయ్య එහිඳු නරකවන්ත වෙරින් එමිහුන්ගේ හිතාමය ගෙල්ලනිකම එමිහුන් එදුන් එහුරියකම හඳාම් වහදුක ගුණමුන්දන් තිමම් මෙන් නමාදු කායම් කුරා බැක්කම ගනුන ලම් නකු මිනල් මුසල්ලින් තිමම් මෙන් නමාදු නුකුරාති නරකදී වලම් නකු නුතුයිමුල් මිස්කින් අදි මිස්කීනුන්න කාන්දි උලේ බැක්කමුගා නුවාති තිමම් මෙන් නරකදී වකුන්නා නඛුදු මහල් ඛායිදින් අදි ಬಾತಿದು ಬೇಕಾರು ಮಾಗದ ತಕ್ಕ ಮಿಹುನಕ ತಿಮಮ್ಮೆ ದಿರಿಯೋಳು ಬೇಕಾರು ಮಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲಿಮೆ ವಕುನ್ನ ನುಕದ್ದಿಬು ಬಿಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಅದಿ ತಿಮಮ್ಮೆ ದುನಿಯಾಗೊಳಂಗುರುವಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಆಖಿರ ದುಆನ್ ಈಮಾನ್ ನುವಾ ಬೇಕಮುಗೆ ಮೇದು ಲೊಬ್ಬತೆ ಹುನ್ ನಿಕಂ ವಿಸ್ನಾ ವಡನವ ಆಖಿರ ದುಆನ್ ಈಮಾನ್ ನುವಾ ಮೀಹಕು ನಮ ಏನಾಗೆ ದಿರಿಯೋಳು ಮಕಿ ಏನ ಮುರಿ ಬಡು ಪುಳಿ ಮಚಾಕಡೆ ಕಮುಗವನೆಫ ಎಮೆ ಗಬುಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ තිමාගේ මේ දුනියමතියක ලිබුණු එච්ච නූණේ කනුවේ එහෙම් වීම එමිහුන් එෆදන් එමිහුන්ගේ ශියාරව සදනි දිරිවල මං ඔතේ මේ ෆුරුසතක ඒ ෆුරුසතක බේනෝ රංගල ගොතක හිෆාෂ එමිහුන් එබුණා රංගල ගොතකි හිතුහුරි ගොතක තිමාගේ හවා නෆ්සු එදේ ආ ගොතක මුළු ඒකමකු එෆද මිහුන් නකි එයි දුනියා ආඛිරතුගේ අබාජ වෙරින්කන් අලොන් මෙන්න එංගිගෙන්දේ ಕುರಿಗೆ ಉಮ್ಮತ್ತೋಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಎಬೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ಫೊಣುವುಣು ನಬಿ ಬೇಕದುಂ ಬೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ನಳುಕಂ ಕುರುಮಾಯಕು ಆಖಿರತ್ ಹಂದುಮ ಕುರುಮ ಆಖಿರತ ನೀಮಾ ಬುಮ ಗುವಾದೆನಿ ಶುಯೈಬ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ವಹಿ ಕೊರಬನಿ ವೈಲಾ ಮದಿಯನ ಅಖಾಹುಂ ಶುಐಬ ಮದಿಯನ್ ಗೆ ಹೋದರಂಗೆ ಗಾತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಖ್ ಶುಐಬ್ ಫೊಣು ಮೇತಿ ಮಂಗಿಲಾಹು فقال ehdu ekadege fanu ge qawmuge misakuna ebe ekadege fanu vidalu basto terega ya qawm eti mangale fanu ge qawmuge misakune ubudullah warjul yawm al akhirah tibamiyum allah ngalukan kurashe adi akhiren ede bayakam gabash em allah iman buma allah birwati taqwa beruma akhiratan ede bayakam gabuma akhiran hadan kura bayakam gabuma kuriga ummetoge misakum bes ಕುರಿಗೆ ಉಮ್ಮತ್ತೋಗೆ ಮೀಸಕುನ್ನ ಎ ಉಮ್ಮತ್ತ ಫೊಣುವುಣ ಕುರಿಹ ನಬಿ ಬೇಕದು ಮನಿ ಗುವಾದ ಪಫ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಗೆ ವಾಹಕ ಕಿರಿತ ಕುರಾನ್ ಗ ವರ ಗಿನ ಬಾರಿದ ಬಿಂಗಾಸವೆ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಏಕದೆಗೆ ಫೊಣುಗೆ ಗಾಮುಗೆ ಮೀಸಕುನ್ನ ಗುವಾದ ಬಿ ಬಸ್ಫುಳು ತವತರೆಗ ಕೋಹ ಸೂರತುಗೆ ಮಿಯಾಯಂ ಹಿಮೆನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಾನಿ ಇನ್ನ ಸಾಅತ ಆತಿಯತುನ್ ಅಕಾದು ಉಖ್ಫೀಹಾ ಲಿತುಜ್ಜಾ ಕುಲ್ಲ ನಫ್ಸಿನ್ ಬಿಮಾ ತಸಾ ಇನ್ನ ಸಾಅ ಹಮಕಶವರುಂ ಅಸ್ಸಾಅ ವಗುತು ಎಬೈ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ವಗುತು ಅಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆ ಅದು ಎ ವಗುತು ಮೀಸಕುಂಡ ನೇಗೆ ವಗುತೆಕ್ಕಮ್ಮುಗ ಏ ಕೊಂಗಿರಕು ಜೆಹೇನೆ ಕೊಂಗಿರಕುಂಕಂ ಗಿಯಾಮೆ ಕಾಯ್ಮಣಿ ಮೀಸಕುಂಡ ನೇಗೆ ಗೊತೆಗ್ಗ ಲವ್ವಾಫವಣಿ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸೆ ವೆಸ್ ಎ ನಫ್ಸೆ ಕುಳ ಅಮಲ್ಗೆ ಜಜಾ ಲಿಬು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮ ಆಖಿರತಂ ಈಮಾನ್ ಬುಮ ಕುರಿಗೆ ಉಮ್ಮೆತ್ತೋಗೆ ಮೀಸಕುಂಡ ಎ ಉಮ್ಮೆತ್ತಕ ಫೊಣುವುಣು ನಬಿ ಬೇಕದು ಮಣಿ ಗುವಾಲವ್ವಾಫ ಹಮೆ ಫದೆನ್ ಆಖಿರತಂ ಈಮಾನ್ ವುಮಕಿ ಕುಬಾಯತೋ ಬಲಾದಾರುಗ ಐ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಖಿರತ ಬೇಗೊತುನ್ ದೆವ್ವಾಫಾವ
huriha tafsir takan alon men imam fu ege tereng bay kankama ki algon menge buddhiyan ege hagigen idrak nukurave nuvisne kankam kamuga bunga kashigille ghaban imam maki efada kame ghabuga tereng himene kame mi maruma fawga hingane kankama adun diruvuma den efoga misobe hisab beloma soruge naraka miuriya kama kives akhiratan imam tereng himene ghaban imam tereng himene kankam ghaban imam mumge terega alon menge midin binafa wa hinduga alon menge ve rabb tabarak wa taala misakunna biduniyega nufenu nukamuga bina mes akhiratuga imam bi mistakunna ngori niyamate ge gotuga nemiyoge ve rabb tabarak wa taala fenegenda emima akhiratuge kankam ni alon menge buddhiya alon menna hissutaka alon men duniyege tajriba ge aliga egi hodene kankam enno ebes miyaku maruma faw adun duniyen as enage maruge usasta kiyadinumaki ei waane kamennu ehemwima Allah subhanahu wa taala adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani mistakun duniye dukurane gota adi effauga emionna kavvaluga kantan meduweri waane gota adi effau adun diruvene kama mikanka bayan kurwa adi ekankam alonumen evve shakku kurumaka nuda iman wege menuwi iman kamuge mi rukun alonumenna iman be tadukuraunu kamuga nuwan ade marwa hisabum feregen dem mulin a hayate feregen midani barzakh ke haya nota barzakh ge adam barzakh e mibunave bahuge maane ki ei deche ge demetuga wa farda nota huras mimanaga mi lughami managa bahuge managa kirt quran ga barzakh ni kalima Allah subhanahu wa taala इस्तेमाल कुरवाफ़ अर्रहमान सूरत के मियात होगा इला वही कुरानी मरजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान एकलांगे देखंडु हद्दमा ए देखंडु बद्दलवाने गोतुगा लेव्वी मितागा देखंडे मियोती खंडु के फेना अदि खंडा गुलिगे अन्न गोता कोरतकुं आस खंडा बद्दलवा फेनुगे मा అది మిజోన్ అలోన్ మెన్న ఇంగే మీ బొడతి ఓషన్ త బొడతి కండుత బద్దల్వా హిసాబ్ తో గావెస్ అమ మికం మిగోత హింగాకం ఏ మియాతుగా అమోస్మంత మియంగహా వాక బైనహుమా బర్జఖున్ ఏ దే ఫెంగండుగా దెమెదుగా వే ఫర్దాయ్ హాజిజ్ హురహె వే එහෙම වීම ඒ හුරවගේ සබබුන් එක්කඬු අනෙක්කඬුගේ මච්චා අරගෙන ඒ මස්සුනි වෙගෙන් එකුවගෙන් නුදාන ගොතු ගලවාෆවේ ලොබෙත අහුන් මෙද අලොන් මෙන්න සෝෂල් මීඩියාගේ වසීදත්ත මෙදවරකම් අලොන් මෙන්න මීගේ මන්සරතන් එබ ෆෙනේ ඉෆදන් කෝරුන් අන්න බෝන් කමුදා මීරු ෆෙන කඬුගව ලොණු ෆෙන එන් නුවේ ෆෙම් ෆරද ෆෙන්න ලොදවස් ඒසස් වාගතුගා උන්න මන්සර එබ ෆෙනේ ಅದೇ ನೂನಸ್ ದೇಕೊಂಡು ಬದ್ದಲ್ವಾ ಹಿಸಾಬ್ತ ಹೋಗ ಎ ದೇಖಂಡುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಫರುದಾ ಎನ್ನುವತ ಹುರಹೆ ಹುಣ್ಣ ಫದ ಲೇಫ ಹುಣ್ಣ ಫದ ದೇಖಂಡು ಮಸ್ಸುನೆ ನುವೆ ಹುಣ್ಣಕಂ ನೀವೇದು ಅಳೋನ್ ಮನೆ ತಜರಿಬಾ ಕುರ ವೆಂಗಿಫಾಕಂ ಏಕಂ ದೊಬೆ ದಹು ನೆಮೆ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ದೀನ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಬಣಿ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ತಜರಿಬಾಗೆ ಅಲೀಗ ಏಕಂಕಂ ಎಂಗುಮುನ್ನೆ ನು ತಜರಿಬಾಗೆ ಅಲೀಗ ಏಕಂ ಎಂಗುನಸ್ ನೇಂಗುನಸ್ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ಕಂ ಎವರೆ ಬರುಗದ ವಾಜೆ साइंसा इंसानगे तजुर्बाया दीना फुशेर में एकम इंसानाया लिबिफा नुआ एतन इल्मे अल्लाह एकदंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मी वही गया अदि रसूल सल्लल्लाहु हदीस उतगा एबवे निकम विष्णु अडनवा लोगते अखुं इसरा मिराज अरा वडा नबी रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का इन फलस्तीन वडागं अदि अफगा मलकूत आलम तक वडागं फा ಎಂಬುರಿ ಅದು ಮಕ್ಕ ಬೆದಿ ವಡಾಗ ವಡಾಣ್ಣವಿ ರೇಗಂಡುಗೆ ಮದು ಒಗುದುಕೊಳೆಗ್ಗ ರೇಗಂಡು ನುಣಿ ಮೆಣಿಸ್ ಯಾಕಮ್ಮಂಗ್ ಈಮಾಮ್ ಬಿ ಬೇಕದೊಂಗ್ ಈಮಾಮ್ ಬಿ ವಡಾಗೆ ಫವನಿ ಇನ್ಸಾನಿ ತಜುರಿಬಾಯ ರಿಸರ್ಚ್ ತೋಗೆ ಅದೀಗ ಏಕಂಗ್ ಎಗೇತಿಯನ್ನು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಿ ತೆದುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಫೌಗೆ ನಬಿಯ ಕಮುಗ ವಾಹಿಂದು ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಲಾಯಕುವೆಗೆ ನುವೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಮೆದುಗ ದೊಬು ಬಸ್ತಕೆ ಫೆತುರು එකලේගේ ෆානුක දුදුන් එෆද බස්සක නුනුකුන්නාන එකම එකලේ ෆානකි අමානත්තෙරි තෙදුවරියාකම මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් එකලේ ෆාන නබීකම් ෆොනුමුගේ කුරි ගස්වනි හිකේෆ එහෙම වීම අබූ බකර් සිද්දීක රදියල්ලාහු අන්හු ගෙවාගේ දෙන්නෝ නෙදුගා
ekade fanuge jawabakavi ekadege fanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam me vidaluwakam ga anama etedeke ni alonu menge iman kan hunnan jihane gotaki mifada komme kamegas maruma fahuga hisabu bellevene ka maruma fahuga hiyo mi hunnan hiyo jazaya nuba mi hunnan nuba jaza emiyoge kavvaluga libene kambes insani tajriba galiga science galiga hodunas nuhodunas alonu menge iman kan evre barugada ekin alonu men qabul kurani ekan oti henkama alonu na bay far fenekende social media ga bay wahakat egeterega haqiqatan ne khurafi mistakun hada hada genda kawaragina agtawre egetere bay wahake mayitege gaga misadaka bodu singa harufen olada funna manzarade ane bay far niyaku waludafa ege eggadi rufahum kommes kamet dimage boletu nunege ovva fen emiha waludegen alun e kaburu konneruge ekkon anda huliye fonna wahaga fahareka mige madu haqiqatan guri kankamen huredame ekamaku mistakun birugenna uma mikankan haqiqate kaman hikuru mattaka dogu wahagata feturum e rangalu kamennu ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam macha dogu hada dogu hadis tabes feturigen awumuge sababu misakun deena kaari kurumattaka anota wakikamaka gaak kurumattaka dogu wahagata deenan nisbekko rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbekko hadam feshun himenigen dia dogu hadista deenuge tere wage wadegen diumge matere ves emma lobete khun demmege denne fadan barzakh ke maane ki uras nuwata dechege demeduga wa farda mitaga barzakhe mibunani duniya dukurman fahu akhirat qiyame gaimuge kuriya ek avvalun insana nukumegen adun diruve dohoge kuriya mioi bagutuge wa mikan kirtu quran ga Allah subhanahu wa taala angani maruma fahuga komme miya ko sedemunda edun hikayatan quran ga wahi qurani la'alli amalu salihan fima tarak timan nuko dukur he amalta kurumattaka adun duniya fonumma deve ena eda munde ekam Allah subhanahu wa taala e marhuma fawga den ena duniya fonume nuwe ehme ila vai kurawani kalla innaha kalimatun huwa qailuha e bas bunamiha ama bunala baye ke dumatin okkamenni mai mi bunana warafase timannati kam baane nuvies evada kamenni maruma faw komme me ko sede mundana nuko du kollevunu uriha hiyokame kuruma ekamaku eihama dumatin bunela bahe wamin waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun den emihunge kurimati ga wani qiyamata hame oi barzakh ge haya miyatuga barzakh ge maana miyanani ege shar'i maana ga ei den emihun nan emihun kula amal to ge jaza hisabu faran feshuniye kavvaloga he amal kurimuna he jaza nube amal kurimuna nube jaza em bima mi barzakh ki ko bakan mufassirun gatara mujahid rahimahullah vidala nei maruma adun diruma demeduga ma hayakamuga em madi ituru hayaten eben akhirat dua alonme baddal humge kurin alonme na baddalwa wagute barzakh ge adam fashani marwa hisabu ferege adi nimi gandani kurin denne fadan taala fidufumma adun diruwa kavvaluga ma huriha takecce neruwa misakun adun furan aluwa hisabu ferege ehem bima lobete khum Allah subhanahu wa taala maru khalqu kurabba fawani mi duniya gati misakun namuri ibrate kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis furtogabe laula an la tudafanu tiyabamiyun ge tere marwa amiyun walu nudafane kamattakai timan kalege faanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhab al-qabr alladhi asma' timan kalege faana kavvaluga azabu devve aduge terengi Allah taala ibwa aduga tiyabami onna evuman edi duan timan kay faanu korabani ti ei adu ivijanam tiyabami hunge marwa mayitun walunu da faana kamuge birash kavvaluga edevve azaba kavvaluge kandata engijjana mayita waluna misakun first day biru gane dane kamattake Allah subhanahu wa taala maruge haqiqa kiritu Quran ga anga wahi korabani tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alunna waragina kiyawa surate tabara sure mi sure fatta Allah subhanahu wa taala wahi korabani e ilahuge appuluga wa mulku verikan wa ilahu mativeri mehvegen ve
وهو على كل شيء قدير هذه هوريا كم يكمل إله خلده من تبردكم به إلهك الذي خلق الموت والحياة إلهك خلق الموت مر خلق كربا أدي ديرم بس خلق كربا هم في مالون من مياتو يكندني ماركي بس الله के मखलूक कं आदि हयात के से इलाह के मखलूक कं मारा आदि दिरुंग इलाह खल्क कुरवी लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलति अबामियो के तरह एम्मे हे अमल कुरनी काकु तो इम्तिहान कुरव मट्टका हे लोबे तखु मरु हंदांबा मिया कमेनु एनगे नफ्सु सीधा गुतुगा नु बेहट्टे मरु हंदांबे ए मरा एकुगा दें अन्नाने कंदत्ता कं ईमांबे हे अमल कुरा मिया एनागे हवा नफ्सु के दुंतकु एनागे नफ्सु सलाम कुर मसके कुरा मितागा खलकल मौते ओतुमुं अलोंडं हंदांबनी आखिर दुआगा मीसों के में तुका हिसाब बेल्ले भी निमी स्वर के वंत वेरिन स्वर के वदे नरक वंत वेरिन नरक वेद्यो में फहुगा दें हाजिर कुरेवेनी मरु सहादी सुल्तो गवनी मीस्ता कुन्ना फेन्नाने को तुका कंबली बकरिये के सूरज से भी के मरु हाजिर कुरन सहादी सुल्तो का मिवा का वारे दुके नादे ए फहुगा ए मरु मरा देवेनी दें एफोगा निदा गोवाले वे अडुवे मियदु मरु मरु नेतिगे दिए मियद फोगा मरु मेन्नुए ए बस वेगंदनी स्वरुगे वंत वेरनं होरि उफने कमुगा ए स्वरुगे के दायमी नियमतुगा अबदत देमिति वेण कमुगे उफा अदि नरक वंत वेरनं होरि इतुरु हितामयका वेण कमुगे मु नरक वंगे अजाबा वेनुगा अबद दायम देमिति वेण कमट्टका एकम दोबेता खु मरु वस कतुलु को मरु वस मरुवेगेन दान एकं एगिगेन देकमको ऐसा फरागेन विस्ना मिया को सोल फदन मरकी ए कोंकाल एचंगे अलोनो न मिया तो एगेदनी एगे सल्लाह के मखलूक एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नियाफुलु ए मखलूक मचंग अन्नाने गोवेस मियोने बयान करुल्ला आदे मिस मरु लव्वाफा वनी मिसों के तेरें हेयो अमल कुरनी कुंबई तो इम्तिहान कुरो मट्टका मीस्ता अंतरेंगे मैं गिना कंदत्त के कुरनी कुंबई तो इम्तिहान कुरो बुरे मीस्ता अंतरेंगे कुरी अमल की हेयो अमल कमुगा अबू अहसनु अमलन हेयो अमल कमुगा अबू मुहिम वेगे मनी हम मीमा कीरित रसूला के सीरत कालोन में अडवांग दरसों का वरगिना गेन्ना वहाँ के मैं अब्दुल्लाह बुन जदान के वहाँ का मक्का के मुश्रिकों के तरह इंगे में नुमिये एना है कि मक्का या ज़ियारत को ना मी हुन्ना ए ज़मानुगा काबतुल्लाह के फुलंग ऐसोलो नुमी हुन्ना खामो तकेती एरुगा लिबेंगुर एम्मे मीरु क्यों तैयार को बड़ती दुलम तोगा एना के दुर्मती का मिस्ता कुन्ना बेहुमा बाटा फाहुरु तैयार को हैदाउल नुमी है पैगामको एना की आखिरत ईमान नुआमी कब गवाती वे ए अमल ते की हियो अमल ते कम गणुवी अलन में गलोला अलन में न मुत्तमो के तेरे मीसों कुरा अमल तो तेरे मीहो न फायदा हो रही दुनिया भी कंकं मीसों को न मंफा कुरा कंकं ए आखिरत का थिमाय मंफा कुरा कम कमुगा वेगे मिदनी ए अल्लाह के हजरत का हियो अमल कम गवाना हे अनुभव वाकी कुरुम के तराद की अलन में न फेन है कंकम की हियो एफा अलन में न गबोन करे कंकम के नुबैवु में नु हे अमल की अल्लाह इखलास तरीका कुगा ए इला एंगे विगोता कुरा अमल था सुन्नता एगुता कुरा अमल था निफादे बुना कोपे फारकु सुन्नता एगुतरे देने उमु फतिस नमादु मोळु कोल्द मट्टका तीर्न कोन्नता हतरो के गिना कोल्दं कुरा मियाका फतिस नमादु लंगळ कुरनु कम कन्नुवान हे अमल का बेसे कन्नुवे हे अमल का नुवे मिदन्नवनि कोंका बेत्तु रुकू कुरुमा सजदा कुरुमा नमादु कुरु हे अमल का नुवे बुनिमा महाका गेब्बे अडोम एक गुना ने शेख दकनि कोंकाद वाकेंगे एकम अमल हे अमल का मिवनी अल्लाह इखलास तरीका को शिरकुम बरियबे मा हाल अदे इलाह एंगे भी गोतंगे अमल कोगे एहम भी मालोबियत अखुम दीनो के वहाँ गन्ना कौम ने फहारेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंगे भी गोतंग अमल तो बाटा के मेनुवी अलोनन्ना फायदा नहीं अलोन में नूं कंकंग हियो कामा नुबैक निम्मने की
Allah enge vigota ila ruyo wede gemwa gotan amal kurumun he amala nuba amalu kandeli gemmidani maruge mahaga dakkamu daindu galonu den fa kollani alon menna warak ginan ebe ade me rest in peace urkof RIP miyage furana hashiganda wakibu maruge mahaga me dekkani enage hashiganda furane wakibu mafauga mi duniyege haya nimigendi den duniyega ene kurimati vi ihsasta bandu ha hunukam fakhana kuranjehum balimadukam tadutaka ventaka duniyavi ihsastaka adi duniyega amaltaka abihuriya kamen enataka nimigen khatim wegen diye ekama ko lobwe te akum marwa komme miyaka alon manna bunave kanden den aramuge dammachegga demi onnashe ei rest in peace ke manek alon men kinatto ena yoti aramu dammachegga demiyotumge alama datur kuriye buna mi baswas muliya kunte dennuwe e alama ki adi demiyotumge alama non alon denne fada barzakh ki mi duniyage haya duko kavvala dyuma foga fanau men ne duniye nota akhiratuge goti feshumge kuriya demenda ganna wagutu kole wagute ehem bima lobete akhun marwa komme miyaka ena aramuga ni'matuga e bunave kanne nuwata ena wane azabuga es bunan wani dini mingadu taka beluma fawga kuren denne fadan mu'minun nattaka maraki ni'mate maraki ena nguri heve Allah uredunu alunna maraki ena nguri ituru birweri kamaka venaka gellani kame mikan kiritu Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wane angawaf egotun heo mihage furana duniya dukura hinduga maruge malaikata ans enayan heo bastad dannawa munde Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani ya ayyatuhan nafsul mutmainna enage furana dennane e hamajegemwa furana ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ruhigemma halu adi ruhun libigemma halu ti furana gave rabb tabarak wa taala ga hazrata emburidahu shukam fadkhuli fi ibad Allah subhanahu wa taala ene vai kuran timan alum timan ilag alutawge tere waden nash wadkhuli jannati adi timan ilag swarge vannash hame fadan ehen ayate ga Allah subhanahu wa taala uradunu mihunge waga wahi kurabani fa amma man tagha nubagamuga haddu fanala dia mihun wa athara al hayat ad dunya adi duniyege hayan ena iman kama akhirat avre iskuri miha dannate final jahima yal ma'wa enayan oy gochaki e jahim naraka galifa heya mihunge maraki emiyan uri hiyokame ehem bima miduniye emme hiyogotuga dukurevene emmagaki Allahge mawga shahidu timage furanaya timage muda Allahge mawga heda kollum شهيد نامدوغ الله سبحانه وتعالى وحي قرباني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الله के मौका قتلوا ميهن की ميتون का मुगाते अब आमी हम ही लोग राश आमियों के फुरान में आमियों के आशिकाना बाकी बेगे दिया यस्वेस बल अधिकियेंगे अहियाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून अब आमियों के वे रब तबारक व तआला गज़रतु का ebami hona rizq libe haluga ve embima furana ashigana wakivegen daindu mu'minun nattaka ni'amatan iturwegende uredunu mihun nattaka gellenikan iturwegende Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge arion rimavegen ve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis golani al mayyit tahduruhu al malaika mayyita ge karya malaikatun hadiru ve faida kana rajulu salihan enaki salih alekam gawanama ebekadu munate qalu ikhriju ayyatuha an-nafsul tayyibah e hiyovegem wa nafse furane nukunnashe kanat fil jasad at-tayyib hiyovegem wa hashikandek gayevi ukhriji hamidatan hamdu libegem wa nukunnashe wabshiri bi rawhin wa rayhan mir wa rayhan teria nukunnare wa rabbin
غير غضبان adi koofaave wodigen nuwa rabbegge ruhu mattaka nukunnashe fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta takhruja furana ashigadu nukunnanden ebe kadun efadan bidaluwane thumma yu'raju biha ila as-sama'i furana yakuga uduta udan arawadanana fayuftah laha uduge doru e furana ettaka huluvene fayuqal man hada e uduge ahulwerin bunane mi kaako fayaquluna fulan bunane mi eveni mieke adi bay rivatone ene kyunu duniya ga ena lobi kura me rivati nanta kun kiyane fayaqul marhaban bin nafs at-tayyibah den ebe kadu midalane yowegen wa furane marhabae kanat fi jasad at-tayyib udkhulu hamidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhan wa rabbin ghayr qatban ebe kadu sidalwane Allahge rahmata ilaahuge niyamata te furana wannas hemima mi hemiyonge furana oi gotaki nube miyonge furana hippawa hinduga e malaikatungama efadan hadirwe wa idha kana ar-rajulu su qal ebekal vidal ukhriji ayyatuha an-nafs al-khabitha e khabith nubavegem wa furana nukunnashe kanat fil jasad al-khabith nubavegem wa hashigandek nabi ukhriji zamimatan ena zamim ena nikametikama ena nubakan huri hadatu kanukuna wabshiri bi jahim wabshiri bi hamim adi hamim naraka galifana takanugunnache wa ghassag etage buimaki ghassag wa akhir min shaklihi azwaj fala yazal adi fadan ena bunebe mundane adi ena ge furana yakuga udutakan gere hindu ara ebekadun ara hinduga e furana ena taka udutoge doruves nuhuluve lobe dakhun marommaki ei miyakan hori hevetto nubayetto rangaletto waaka dakka hinduga mi hadisul alon men aduhalanje abu hurairah radhiyallahu anhu garun riwayegen wa mi hadisul gan maaf kurava rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadisul gawadi janaza ka rasul sallallahu alaihi wasallam hadir wi hinduga ekadege fan vidale mustarihun wa mustarahun minhum mustarih ebahi enayan arame rahatal libegen ba mihaka wa mustarahun min ehem mihun enage duppana nurturatakun salame ve rahatal libifawa miheke ebahi e furana mane demiyunge terenge kakamge e furana rahatal libegen gun nota ehem mihunna ena dunya wakimunge sabamu enage turatakun salame vegen gun asabe kadun sual korabani mal mustarih wa mal mustarah mustarih ki kobai adi mustarah minnu ki kobai ed hadis quran al abdul mu'min yastarih min nasab ad dunya wa adaha ila rahmatillah allah ge mu'minu ala eidan iman bi ala dunya dokura hindu duniyege tadutaka vena duniyege adha undagutakun ena ge nafsa rahat libi Allah ge rahmatan ena datur kure wal abdul fajir adi dunya ga nudafa vianu da kon ule miya yastarih min al ibad wal bilad wal shajar wal dawab ena ge furana ni dunya do kurumaki denti bi bimmati gati baluta kunna gasga gessa adi enon janawar tak ves ena ge turaya duppanu salame vu mekka mugabe gendi hagigata ki ves ei दुनिया दूकुरा हिंदुगा कोम्मे मियाकन अलोन मेन्नका ने बुणवेका एना एदनी अल्लाह के रहमत अश हेयो मीहुन्ना बरज़ख का हेयो जज़ा नुबा मीहुन्ना बरज़ख का वेदने बि अज़ाब वाकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस उल्टोगा से एगोतुंग एकलेगे फाना एरेगा वफेम फुलुगा कव्वलुगा अज़ाब के तब बैवर वत्तर तक देखे बनो adi emihunang azab devve sahabu soham bayan ko debunu lobe ta ho inshallah e hadis ula adi kavvaluge waage agen miyan aftage mi darus ka badal ko dum gum duga wakena subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh